I'm head of Public Safety and Security Division in Moscow City Government. My colleague Stepan Orlov is a member of Moscow Council. And what we are going to discuss today, you know, it's like a joke that security is not a solution, it's a process. And I want to present what kind of process we choose and what we are going to reach in the end of this process. Maybe somewhere closely to the end, because it's absolutely endless. So, our vision is that security, safety security, it's 3 key stones. The first one is monitoring. The second one is response. And number third is forecasting. One of the interesting and important point of security in the city. Let's talk about monitoring. It's quite usual stuff in the city. It's video cameras, it's special sensors across the city that helps to check environment exactly, what's happening right now in the city. And when we talk about monitoring, we mean that we need to get an information, the actual status of the city. The second point in monitoring, it's a call center. For example, gas service, police, medical services, and whatever. And other abilities to monitor. For example, we can use as monitoring feature call flow from mobile cellular operators. Because if we will see that some base stations are overloaded, so it can mean that something wrong exactly in this place. For example, another 1,000 of people on the square will produce a high load for base station of cellular operators. We completely rebuilt a video surveillance system in the Moscow right now. I think it's the biggest VSaaS implementation, video surveillance as a service across the world. Right now we can talk about hundreds of thousands cameras that will be implemented in Moscow during this year. Our system is already launched, and we can you can see on the Safe City desk how it works exactly right now. Why we choose the way like SaaS in case of video surveillance? Because you know, our business operations inside the government structure are not optimal like commercial. It's every time we was late in case of new technology. We just finished the system and now it's out of date system, not an up to date. And we decided to implement video surveillance as a service because it helps us to improve the speed of covering by video the whole city. We have a huge data center in the Moscow that collect all video information and distribute it to the, let's call it, customer and users, like a police, like medical service, like communal services, and so on. It's just a brief slide about what kind of cameras we use. It was another issue for us because the Moscow is very big and we are not able to place cameras on each corner. We decided to use new cameras
with very good optics. It's up to 30 times, I don't know, zoom, up to 30 times, and it helps us to cover the biggest squares. Also, we have 3 levels of video surveillance across the Moscow. The first level is it's public places, exactly, squares, city center, and so on. The second level is courtyard video surveillance, closely to the houses. And the third level is entrance to the houses. It's just an example of 2 types of interface that we implemented. It's one is one interface on the left side. It's for, let's call it, non-military organizations like criminal services and so on. And the right one is for paramilitary. Another part of video surveillance is system that covered our roads to control the traffic, control the speed violations, and so on. On this way, we have not only data information, also we have to provide a response in case of if something will happen, so something will be detected by the system, because we right now we work on video analytics. We plan to cover like very simple and very casual events. A lot of people in one place, mass of people in one place, unexpected behavior of mass of people, parking violations. We are not going to get 100% sure that this event is happening. We just need to know that something may be wrong in this place, and ask to pay attention the special services that check cameras by man and decide, is it a regular station or something really wrong. One of the response systems that we are going to integrate in one security system of Moscow, it's a police system that can help us to manage patrols across the city. We already implement about 1,000 units and know where they are right now, and who is closing more close to the place where something happens. The system separated on several levels and districts, and manage part of the system managing locally, and another part is covered whole city. So, for example, the top level of police can see exactly the whole city, whereas each unit stays and what they're going to do in next, for example, 10 minutes. Do they have any, ideas about the events around them? But all of these systems are just partial solution, but not the whole. The key issue for us right now, what kind of information we need. We need to aggregate and correlate to have exactly the vision of whole city. Because we have a good video surveillance system, we have a good police patrol management system. But now we have to
understand what kind of other information we need. Because, for example, a load of base station of mobile operators, it's one of unclear information that can help us in our services, emergency services, to recognize potential risks inside the city. And maybe you have any ideas for us that can be implemented in the future. So, our 4 key questions. Does anybody have any idea? Может быть, я добавлю немножко. Уважаемые коллеги, я хотел бы добавить тоже несколько слов к выступлению господина Кузина. Московская городская дума уделяет очень большое внимание развитию современных информационных технологий, в том числе видеотехнологий, использования их в самых разных аспектах городской жизни. Но в первую очередь, я здесь согласен, мы хотим эффективно использовать видеотехнологии, видеонаблюдения для предотвращения серьезных преступлений, правонарушений. Для этого, как уже говорил господин Кузин, ведется видеонаблюдение на городских улицах, площадях, во дворах, в жилом секторе. По отдельной программе устанавливаются видеокамеры, ведется видеонаблюдение в учреждениях социальной сферы, в первую очередь в учреждениях, которые связаны с работой с детьми. Это школьные учреждения, школы, поликлиники, спортивные объекты, учреждения культуры. Речь идет о предотвращении, в том числе, естественно, и административных правонарушений, и мелкое хулиганство, и массовые беспорядки. Вторая главная задача – это контроль за транспортной обстановкой. Система видеонаблюдения – это элемент создающейся интеллектуальной транспортной системы. Мы рассчитываем с помощью видеотехнологий создать систему регулирования дорожного движения. И еще важнейшая задача, которую тоже мой коллега упоминал, это видеофиксация правонарушений, связанных с дорожным движением. В Москве, как вы знаете, достаточно сложная транспортная обстановка. Сейчас город реализует масштабную программу развития транспорта, улучшения транспортной обстановки, программа ликвидации пробок, если хотите. Эта программа связана в том числе, например, с созданием выделенных полос для общественного транспорта, созданием цивилизованной системы уличных парковок. И, естественно, если мы хотим, чтобы вот эти элементы дорожно-транспортной инфраструктуры эффективно работали, необходимо навести порядок в этой сфере и пресекать нарушения, связанные, например, с неправильным, нелегальным, нецивилизованным паркированием или с выездом на выделенные полосы. Вот, эту задачу невозможно решить без системы видеофиксации, системы автоматического выставления уже штрафных санкций за такие правонарушения. Кроме того, отдаляя нарушителя от правоохранительных органов, мы тем самым и выполняем решаем важную задачу борьбы с коррупцией, гипотетически потенциальной. В связи с этим сейчас ведется большая работа по разработке нормативно-правовой базы, особенно того, что касается видеофиксации правонарушений. Сейчас в городской думе, в правительстве Москвы обсуждается вопрос о разработке специального закона о видеонаблюдении. Ну, вот, решение окончательно не принято, будет ли это специальный закон, либо это будут поправки в ряд уже действующих законодательных актов, возможно, это будет пакет подзаконных актов постановлений правительства Москвы. В любом случае мы будем вносить поправки в городской кодекс об административных правонарушениях. Именно вот, речь идет о статьях, связанных с применением видеофиксации для борьбы с административными правонарушениями. Но в любом случае, я думаю, что в течение этого года
нормативная база, которая позволит максимально использовать видеонаблюдение и в программе обеспечения безопасности города и горожан, и в программе развития интеллектуальной транспортной системы, и в вопросах благоустройства, да, то, о чем еще мы не сказали, это использование видеонаблюдения для контроля за коммунальными службами, система уборки города, например, система капитального ремонта зданий, система, связанная с ликвидацией аварий на коммунальной инфраструктуре. Вот все эти вопросы, они найдут свое отражение в нормативно-правовой базе, которую сейчас готовит правительство Москвы. Правительство Москвы этим занимается в первую очередь департамент информационных технологий. И то, что касается уже законодательных актов, то эта работа ведется в городской думе. Спасибо. So, as my colleague said, one of the key issues we solved. Now we decide to start a completely new security system in Moscow that can help us to cover all issues across the Moscow. But still, till now, it's unclear some of these moments. For example, if we talk about the communal services, what kind of information we have? Because the city have all information distributed across the city. All systems know when, what, and how. But nobody across the world, as I know, maybe you have some ideas, know exactly what kind of information should be in this place in this time. And this is the key question for us right now, and we are looking for a best practice. For example, I met with guys from 911, 9/11, and we discussed this question. But they use different information because they care only about the call that they got and about how to respond for this call. So it's quite tough way for us, and I hope on next CeBIT we will show something more, complex in case of security, and you'll be able to use it like a best practice. Okay, I'm finished. Do you have any questions? Thank you very much. Понятно.